kun khaloi ni chi kukite political ideology sovereignty bo hi kiti hi utopian idea hi ti utopian kiti hi bulle bal nei lo iti du ham amu malum be se lo ilung su tu kisu ki mo se a hi lo ale ilunga igel khat gel dan nei me a ke pana ata su dinga ki bol pa hu utopian kiti utopian le realistic pa hi het khan jab angain kukite ideology sovereignty hi kiti utopian hi lo hi het them lo je ham het chin lo je ham kukite hi itabong hi het lo je ham aku na chu utopian iti ham a hi lo ai le igam vai igamu hi government of India a vai pu huma mi vai hom na no ya igamu om je a hi amaho e vai pu khum ho education e ho chung chang thu kisim ta lo amaho thilgonda amaho education fee la ki lu e ya jo India mi le sa khana ikisim thao e je kisim tha nau I hi na pau e ji hi na pau din mo na ki panai I va na wa he la kilom nong ke satai ta lo ta sanang ki nei the ta lo a he thei ding a jong ki mu ta lo che ya chu kuki political ideology sovereignty bo hi ki te pa hi utopia na I sei do khau hi ke oi mo pu ve sei thei hi a hin he ding chu kuki ten gamane ki phot che na chu British sort of kum zawar ikisa wa ji ke sat na sung wa thi san nai san tam tai ipui paten ana tu do wa kuki te cham hat na gam chu ana hu do hi British of na pa na ana hu do hi 1917 1919 ki ti gar chu gar pi hi international war khade hi gar pi a hi ki ti lo na chu British te chu van no ya vai bor vai pu van noi lo su Colonial government hi chu am ho to kisa na ji a chu igar sat pau hi international war I ho internal hi lo external aggression a ki pana chu I ho jong igami gu I ki hu wa ke ho agam nei ka hi ti chu igar sat wa chu ki phut na ki phum do hi gam nei hi ne hi lekha jinga pu do thei puin lekha chu ana to baya lekha ki sun do thei lo hi gam nei te kha ki sim do thei na chu agam hu na agar sa na ki pana chu phuk ki la hi he chi thu dor hi international politics kiti Alhung sunga chu zao hi he chu hil he gel thu da ma va chil ja ngai gel thu na va chil na lung ning na thu zo na khul thim the na I tha samai le choi ki mo he the lo ti chu ki sei do no min tin he chi hin he the na ding he chi sovereignty hi utopianism ideology a hi poi ti ki he the na ding a chu ku ki ho chu gam nei hi ti chu phot chit ma sa ngai ti gam nei da no chu e ho traditional a chu I ti ki langa mi dia le amun amur om lawa hi le lungap na chen da na lo gam ni nei phat wa chu khan khu I hin nei wa hole veng sim ji hin he da wa ki vai pu na dan chi ji in he na wa he che du ya chu society chu hung khang ki khia la ke vai pu na mi him ke ka interrelationship chu hung ki hui mat na le he I
khan khu nei pau hi ipiji ai nei ham ale customer practicable lo izui jingo ho sakewai pu na chu ipiji a ham ipiji a chu khule veng ki sim ham itiale hi chawa jo si thailo na chu gamle si inei jo he di hi het masat deng hi in gamle si inei da ji wa chu I hung chen le I chen muno I gam nga dinga chu I pui pan in sunga chapata pin golu a hilawala kun khaloi chu chapaneu pin chu golu in asimon I customer chu I dei dan chu I bolu in mi upa chu golu go chinga ki sim ya chu nimu masa hamu masa chu ipui panjong khunga agam nga hosa ala tu ne hosa ki ti chu khan khu to ki khan lo hin he chu ki te ki vai pu na khan khu chon dan custom a hin pathin thu tong ki tu hin hosa in khan khu tho a he ta chu lo lo thing pu ki hin su na khula veng sim tu na sim hoi na garnia ko na ki ven na ita chuan na chi thei a hi wanga chu hausa ho chu ipui pa in go chinga nei apan sawa asupia sangam a chen khom pi yo si to agam chu gowa alu khom heti pi atha sanai sei no tin in mi tam ta in hausa thu dol no he thim thei ta puwin I wang se he wen ai piano no la hausa sung chang thu dol chu topic chu ma sei thei le sei nau tin utopian idea hamti he thei na denga chu abul chu tham khat ke lama hi in khan khule custom gaming awa gamne hi naw wa iki khui ma wa idin jeng lai wa chu và nuôi vai home din kite na khang Alhunga Kuki te gamnang chu 1760s vela ke pana chu che British ten loading an go no he ya chu galin sa wa gam chu iki hu do hin he chu ya chu British honong Kuki ho hi agam nei te hi ve ama hi hi chu gam pum pi chunga hi leng vai home hi ve ta chu in a head no he Isi hi ho di hatim puwe ti jing ding ham I he nawe ti jing ding ham he ti chu hi in I gar sa no chun ngam nei hi ve ti history chu in sim pi wa history khat chu I hin nei do wa British ten jong ku ke ho hi agam nei hi ve gala sa thei ta wa hele amo cham that ta ki vai pu sa he ta ve ya chu independent Kuki country ki so recognize na bol wa Kuki te cham that na hi British government in recognize na bol ta ti chu I sei do no mo hinten ama bo tu lai van noi china thong pi a democracy spirit na zalian na cham that na pa bo hi recognize it do ha het pi na in ai lo le hi ti lam chun bor do in au nai pui ti thu Kuki te chu cham that a hi tai ti chu British government recognize a bola tun sana he wa no in British recognize a chi pi bi ya tu nia hi Kuki te hi khut ya British government recognize a bor sai ta le I pi ya dan lo wa ki koi ham I bola bypass ai bol ham ti hi Here chu history in evin gamle si in evin gamne hena gale sa do vin I gamo I hu do ve ki ti utopian hi lo hi realistic hi India vai hom na noi be khat Bangladesh vai hom na noi be khat Burma vai hom na noi iki khan pha da wa min vai hom khum pha da wa I vai hom te hin dan chon dan tui don dan bane dan I he na wa ale khasim na akiman cha ki vai pu dan chu ichi san wa lu tan le ama ho da na ki gelin Kuki te I chung chang thu inung wa na le
ta sanum thelo hitabang lunggia concept chum hung ping do he chi emission do ipui pan ihu do piu independent Kuki country chu British ho to gar ke sa je a anal hu dan in anum jong le he chi nung pho ding na ding a chu pan ila anga yen he chi history pa chu he thim lo wai le sovereignty ideology hi utopian tia igi al ju hin utopian ki ti chu bi ham ti la tu la ya kadam tum na he pon thing nui ho mi li mi nga ki stoven a ki ho win iti movement board ti chawa mai thal chok tin Kuki min pun organization tin simo tin ideology tin simo te ti hu utopian hi chawa Kuki political philosophy to ki tu lo Kuki political ideology to ki tu lo a hilo la Kuki historical background to ki tu lo movement ki bola day dan khana ideology ki sim ta po chu rootless politics hi in NSN IMT movement board sim thu rootless hi in he chu lo thang thei lo de he chu yo chu realistic isawa utopian yo chu realistic isawa a realistic pa yo chu utopian isawa he chi Kuki political concept het thim lo het chin lo het min lo he ti chu en sei no me he san chu utopianism ma chung chang thua I sei no mo hin tua Kuki te dinga het te dinga ho chu Kuki ten independent movement kitila hijab konten Kuki te independent gamsu tu lai vanoi ki vai pu na government en amir atha amir het na dingan na to ding pa hi sebo se hi ideology hi ideology pa hi iti boarding ham ti hi mi tam ta ni het lo ri wang at na su ipu ti lun kim tuan amarong nam na gama dingin na tam ta na tong hin atham chol tan tin kaya la gut chu ta la pang na la yen aman Kuki te ideology sovereignty hi do chung sang tam ta ve ahin seitan ai loi ke jin lo kapit masang pe pa na amo hin Kuki nam thui an se oi tai approach iti du ham ipiti ding ham Kuki tia jong chu a het pau hi Alhung hun chu a het no azung ke pat na pa hi het min lo ti de ha aman cha ji ki hello ti de ha ale alu na ding yong hi ale lang agai na ding hi ga hi be se lo akim walai don hi heta hi anapu phai hi ama yong chu pakai pathin aman cha ako to a boarding a lom se chu kitup sana abor sa hi ai chu pi ham Kuki te hi pathinin ama mer kilang na dinga itun do mo mo a hidam ti the hi ai chu bi ham asu ti lo ai le ho nam thu do la ibola te ka na pu ti lun ki mo bang so pathinin anakong den ham chu he nga gel sa mangai ti ho hi he thim le mangai tua ibol liu hi itu simu sei jeng ai lo wala igel dan pa wa thu zo si to le ding pu le ding ita sei ding ita bol ding ti pa hi lo in Kuki te hi chi he ve international politics sa status hi win
achutia le ipi chu I bolwa hi le hi status pau chu international recognize chang thei dem ti pui mo international in Amir het ki theina dinga itabang background in evam alo le asim theina document ipi nevam tila document chu tam ta ame ke sang sang a zong research scholar hon kiti document tam ta hi sa here ang lo Kuki war publication book wa long akimo ahin gam kitundo sovereignty alhu kha ailo kitundo kitna thu do la wa nui kilo la le chi pi pa he chen ngai ne to like contemporary politics se a UNO ga he pa khu general knowledge tin chon aphanai ka sei si pui keno ka he siang luk tam ta amin miu si he dan no ki bang pon ahin Kuki te dinga ki ve chu hoi lai ham te la hetabang independent mu thei na pa chu hoi lai chu ma iti ki bor ham ti pa chu he chena ngai ne UN chun Indigenous People Forum UNPFII kiti forum asimowen heba khun Indigenous hi ho chun agam ki nga tu theina ding anam ki ven tu theina ding apau ki ven tu theina ding a culture a tradition ya kai a kitchen tu theina ding in thane na piwin 2007 chun declaration na simuwe hesi dong sui chun minam tam ta hong ki phong do in Indigenous forum member hiwe ahin la Indigenous hichi long le political identity khana international recognize na lo chun independent amu thei lo he Indigenous hi ja independent ke mu he po in Indigenous forum khun Indigenous identity Indigenous culture tradition language ven tup na tha pi wangin independent moding ho chu linguistic survey ne demarcate aboarding ti hi ji chun linguistic survey demarcation in ahup lo minam ho chun gamong mu thei lo ti he wa noi chi pi e la khabu tam ta zo men a ki sut na zong cham that na ki ti chu ham la pau khana ki ho thei na lai pa cham that na hi ti he wa noi political scientist so in avela phat chit na nei sao he ya chu linguistic survey in the market about no chu independent am thei oi ti chung po doi kun khat lo in e ho chung sang thua Indian context sa scheduled tribe level la Kuki hiding la hi loading din mo na kibuina anum kha jen tu independent imu thei ne de lambi in ne thei ta bu e wang se le riang le idei chu hejewa mina idei pa chu yumwa gamu hi ang la kho he ti taw te ti du ham a hi lawai le gamu na ding hi le a hi phona he le he tin umoi tin nung le kisim tu mo ki pui jang mo he pon te ti du he chi te ni chu question mo he miching le mingol ke khanna linguistic survey hin an pu do de hitain hechidung zu ya thu atanawa hechidung zu ya nam khat hi na pa chu azalian na recognize abol ding hi je chan hechi linguistic survey du kiti hi akibol te nga hela ache naw gam dong hi phata cha ki sun do a map jong ki sim tha hi
he chu Kuki te documentation a chi pe chun wan noi khat ve na wai ho ma hi ju le super power masa hi ju wa chu amo ho documentation chu tu ni chana wan noi ne khat ki khia lo a chi pi na la hi ti chu ki sei do no ma hi linguistic survey in the market abola British government in map a simpi ho chun UNPFII in dan the mol upon na self determination kiti hu true bol he linguistic survey in the market abol lo identity ki sim thu mizo zomi zoro ipi pham tam ta mo hen gamam thelo independent thelo this is het chit mai self determination akiti ti ngai le linguistic survey in the market abolding British government in map asimpi sa heading ham le pau kitu ta ne heading ti linguistic survey khun he che pau nam la hi tia thua hi lai tho mana hi lai tho khom nam kha he ve ti hin linguistic survey 1904 kuma volume 3 part 3 akisun Dr. George Abraham Gerson lam kai na he che survey na bol hi ahang pi hin Alhung pi hin abon chahi a cover su ke lo thing lo hi ya chu a pau tho ki bang si si ta me ma kho adih market thau ni chi me group sunga si si hi phat ta cha ham la pau khat tho ba khat ham ba khat pau ba khat tho khom ki nei na pau tho khom lam khat chi khat thi san khat e ti chu a phon do hin a linguistic issue pa khun ami nam jo si khu survey board cha hi on le a hi he ta yu asu boundary demarcation a bor khum chi he na mai ya chu documentam ta jong le a strong pen chu linguistic survey he che linguistic survey nei lo chu eta bangin movement ka bole te le pom jong le hi thei lo he cha ko na bu khung ki mer he te he ti he che video mang cha chom cha kan sei tin ai chu lekha article tom ta jong hil chin na ki bol ta ha se be se ngai ta pu hi che lai pa chu he the ma ngai a chu ti lo wa hi le thil hi ki to dan pau hi i boi gam ta vin i lumu am mal ha gam ta ai chu hi democratic spirit na gabung kisim do ding haya chu a government heading min pa chu ipi concept am the ham ipi ti bo ding ham iti dana chu democratic republic of Kuki ki te jing ding ham ipi ji a chu si chu ki sa je nga a hi lo la Kuki te chu he tong thu sim nei ding linguistic survey the market bo je ai lo wa la beti te to ki sa win tia chu farum za sima gam pe na dong chu mo mu ding chu he a bor ji u mai he so pha dong zo in pathinin mu thaina lam pi e ko mu tin a phat la amun ke tu cha na hung chon thai lo de he chon iti body on ti lam pa hi ha ya pu tin lung kham pu tin mi pin he thim de nga ki de chu Kuki te political ideology he chi hi ti pa hi he thim phot wa hi le ana to ding dan ida kai chu aban ban hum tan te ti chu sei go ma kan sei tin he chan sei na chung wa ngai zo si ave zo si chi video ve zo si chunga ki pa thu kan se